Merhaba, selam. Fethiye vloguna hoş geldin. Шулай итеп, Анталиядан озак кына автобуста килеп, Фетхиядә урнашканнан соң, икенче көнне без аның үзәгенә барырга булдык. Анда менә шушы Гөнлек башы чалыш юнәлешендә йөри торган автобус бара. Фетхия Төркиянең Мула провинциясының бер районы булып тора. Анда 177 меңнән артык кеше яши. Ул популяр туристик урын. Аның борынгы атамасы Телмесос булган. Һәм бу исә борынгы Ликия цивилизациясенең мөһим бер шәһәре булып торган. Бүгенге көндә бары тик хәрабәләр генә сакланып калган. Аларны алга таба карап китәрбез. Аның үзәгендә базар, кибетләр, ашый торган җирләр бик күп һәм тарихи урыннар бар. Борынгы Телмесос шәһәренең хәрабәләре менә шулай тау битендә урнашкан. Анда Ликия мәзарларын күзәтергә була. Иң гаҗәп һәм танылганы безнең эрага кадәр 4нче гасырдан калган Аминтас патша мәзары. Анда баскыч буйлап менә шулай менәргә һәм Фетхиянең манзарасын күзәтергә була. Nihayet gelip gittik менә. Кичкә таба булса да, Чалыш пляжына төшеп җиттек без. Менә без шундый фатирга урнаштык. Бер көне 50 евро. Евро белән караганда. Аның 3 бүлмәсе бар. Түр ягы белән санаганда инде. Бигрәк менә бүлмәсендә утыру хәт инде. Веранда кебек дип әйткән бүлмә инде менә ул. Шунда ашыйбыз без. Үзебез инҗир җыйган ик агачтан. Тәмле булды. Өлгергәннәре бигрәк тә монда инде калмаган. Бик. Алар белән чәй эчтек инде без. Ничә көн буе. Biz менә Фетхиядән долмыш калдырып, долмыш бит инде менә. Килдек Үлү денизгә. Инде пляж матурак булырга тиеш тагы да. Менә иптәшләр без әле генә шушы берне сатып алдык, билет алдык. Без дә менә тиздән шулай төшәргә исәплибез. Шушы җиргә. Монда килгәнче үк хыялландык. Алайса исән сагына төшеп җитеп булса, хәзер пляжга башта. Үлү денизның пляжында шундый ере ташлар. Кызган таба кебек. Басып булмый, ялнаяк. Arkadaşlar 1700 metredeyiz. 1700 mü? Oo. 1700 metre hazır. Merhaba, uçuyoruz.
Baba'dan 1700 metre pistinden kalktık. Ölüdeniz üzerine doğru gidiyoruz. Nasılsın? İyi. Jiller rahat. Nihayet ısı tugul. Hiç korkunç değil. Evet hiç değil. Bu taraf Blue Lagoon, Mavi Lagoon. Ölüdeniz. Diğer taraf Fethiye. Şulay aytып, bizning uchrashuvimiz yaqincha yarım saat davom etdi. O'zimni qish kabi his etdim, ammo oxiridan ko'nglim bo'lgana boshladi ham mojarolarsiz bo'lmadi endi bu. Pilotning yarı paketi bor edi. Baxtga barcha o'ngishli o'zdi. Biz mana kelib tushdik haligina kuyga. Hozir Toshondiq yurtlarini qarorga minamiz. Mana bundan minib ketib yo'l oqishsaymi? Oyga sen bugün bizni reporter söyleydi. Söyle başla. Demek bu avulda Yunanlar yaşaganlar. He. Fethiye'de 19. asırda yer titrevi hem yangın, zor yangın bolgan. Şuna göre kişi mında köşüngen hem mında taştan nıgrak yurtlarını tüzegen. Demek Yemen'de kuşingenler, Fethiye yerinden mi Yunanlar? Titrevden son. Titrevi için nıgrak bolsun için taşlı yurtlar. Soğanlar. Eski okul. Da mektep bulgan. Tarixin yaxshilabroq qo'ya olasiz o'zingiz, ammo shunisi muhim. Bunda so'nggi kishilar 1922-yilda ketib o'tgan shoyibdi. So'nggi Yunanlar. Türk Yunan so'g'ishidan so'ng Türklar bunda genotsid uyushtirgan, Yunanlarni o'ldirganlar. Anglabızca ne işin bunda Türkler yerleşmegenler. Bu havada çünkü şu Yunanlarının yürekleri var deyip korkarlar indiymiş. Bizge gözleme yazıyorlar bunda. Evet. Bakacağız. Sen çerdin de. Mayıs oldular hazır. Limonlu gözleme başlayın mı? Şeker bilen. Review'ları kapıştı da ettim ben ayga. Bunisi tahin bilen bulaşayım bunun. Ne diyorsun? Şeker bilen. Adım Sema. Gözlem yapma. Aha. Kaç yıldır pişiriyorsunuz? 25. Oo, teşekkürler. Benim yanımda dolma bildiler. Çok kolay. Bu bir sayfanız falan var mı? Bunda şeker, limon bilen beklemle. Hayda. Çok. Hazır tahin bilen. Ölüdeniz'nin Blue Lagoon degan yerine de keldik. Zangar Lagoon'a. Bunda kishi xalq to'lgan. Yotırlıq o'rin yo'q deyarlik. Hamma motor. Şunun bilan haligi vlog tamam.
Киләчәктә тагы шундый сәяхәт видеоларын күрергә теләсәгез, видео астында язып калдырыгыз һәм лайк куйсагыз, видеоны бүлешсәгез яисә берәр коммент язып калдырсагыз, рәхмәтле булыр идем, чөнки бу YouTubeның алгоритмы өчен яхшы һәм минем видеоны күбрәк кеше күрер иде. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау.